салом бинандагони гиромӣ, имрӯз дар барномаи асрори дарахт оид ба хусусиятҳои биологӣ, экологии растании тут дар табиат суҳбат мекунем. бояд қайд намуд, ки растании тут яке аз растаниҳои дарахтӣ дар сайёраи Замин дар охирҳои асри 8 ва аввалҳои асри 9 мавқеи худро дар Осиёи Миёна ва дар қисмати Аврупо, инчунин дар қисмати Америкаи Шимолӣ паҳн кардааст. Ва аз рӯи маълумотҳои илмии тадқиқотӣ бармеояд, ки растании тут дар табиат зиёда аз 200 намудро дар бар мегирад, ки аз ин танҳо 17 намуди он маъруф ва мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Дар шароити Тоҷикистон бештар ду намуди тут, тути сафед ва тути сиёҳ, инчунин тути балхӣ, ҳамзамон дар баъзе минтақаҳо тути маҳаллӣ, инчунин тути марворидак вомехӯрад. Растании тут яке аз растаниҳое мебошад, ки дар ҷараёни эволюсия тавонист ба хушкӣ, ба иқлими хушк, инчунин хушксолӣ, ҳамчунин сардиҳои ногаҳонӣ ва дерӣ устуворӣ пайдо кард. Зеро растании тут яке аз растаниҳое мебошад, ки зери таъсири қонунiyatҳои табиат тавонист як решаи мустаҳками худро дар қисмати хок мустаҳкам кунад ва аз истифода аз гарданаки решаи худ тамоми маълумотҳое, ки барои ба сабзиши инкишоф додани реша, поя, барг, гулу инчунин мева равона карда мешавад, ба назорат мегиранд. Ва яке аз сирри асрори дарахти тут дар ин аст, ки дар аксар ҳолатҳо сардиҳоро паси сар мекунад, баъд ба кушода шудани мухчаҳои вегетативӣ оғоз мекунад, ки ин хусусият қариб дар дигар растаниҳои мевадиҳанда ва дигар растаниҳои сояафкану ороишӣ дар табиати ёбоӣ ва инчунин дар экосистемаи кишоварзӣ дида намешавад. Ва бояд қайд намуд, ки растании тут дар шароити Тоҷикистон қариб дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон вомехӯрад, ки бояд пеш аз ҳама дар табиат нақши асосии калидӣ дорад, ки барои таъмин намудани инсоният, таъмин намудани олами паррандагон, ҳашаротҳо бо ғизоӣ. Бинед, ки дар табиат аввалин растании тут ба пухтани ҳосил, мана тути сафедак мегӯянд, тути балхӣ, тути мардворидак, тути маҳаллӣ, ки дар кишвар меваи худро метиҳад, ки дар натиҷа дар ин марҳила тамоми паррандагон ва ҳашаротҳо аз ғизоӣ танқисӣ мекашанд, ки дар ин давра тут ҳосили худро фаровон пухта ба табиат пешкаш мекунад. Яъне яке аз сирри асрори тут ҳамин аст, ки ӯ аввалин шуда дар табиат ба ҳосил медарояд ва ҷомеаро аз буҳрони норасоии витаминҳо ҳифз мекунад ва таъмин мекунад. ҳамчунин растании тут яке аз растаниҳое мебошад, ки дар тамоми кишзорҳо ҳамчун минтақаи муҳофизатии ҷангал ташкил карда мешавад. Ва бинед, ки дар давраи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар тамоми кишзорҳои пахтазорҳо, кишзорҳои сабзавотӣ, полезӣ, ҳатто боғҳои ангур, боғҳои себ, инчунин гирду атрофи гархонаҳои лимӯ бештар 2 қатор, 4 қатор, 8 қатор дарахти тут шинода мешуд, ки ин растании тут аз ҳодисаҳои гармсел, аз ҳодисаҳои масалан вазнаи шамолҳои сахт ин мавзеъҳоро муҳофизат мекунад. Ҳамчун мавзеъҳои муҳофизатшавандаи сабз ном гирифта шуда буд. Дар экосистемаҳои табиати Тоҷикистон дар мавзеъҳои заминҳои даштӣ, нимадаштӣ то экосистемаи нимакӯҳӣ растании тут ҳукмфармоӣ мекунад. Ва аввалин растане аст, ки дар Тоҷикистон ареали худро дар ҳама мавзеъҳо, чӣ дар экосистемаи даштӣ, нимадаштӣ, экосистемаи марғзорӣ, ҷангалзорӣ, экосистемаи кишоварзӣ ҳукмфармо кардааст. Яъне бинед, ки як сирри асрори растании тут дар он мебошад, ки системаи мустаҳками реша дорад, ки то чуқурии масалан гирем 10-15 метр, дар баъзе минтақаҳо то 25 метр ба замин ворид шуда бисёр як хусусияти аз муҳити хок гирифтани моддаҳои ғизоиро нисбати дигар растаниҳо зиёдтар дорад. новобаста он, ки растании тут решаи мустаҳкам дошта бошад, аммо решаҳои паҳлӯи он бисёр ҳам хуб инкишоф ёфта ҳастанд ва барои мустаҳкам кардани қабатҳои хок сохта шуда ҳастанд. бинед, ки консепсияи решаи тут ҳамин аст, ки дар заминҳои нишебӣ, дар заминҳое ки ҳолати сангрезаву
خاکریزه و شغلریزه ها، قمریزه ها بسیار موجود است. رستنی تود بسیار در این محیط ها طبیعتاً پیدا می شود، یعنی با واسطه شمال، با واسطه آب، با واسطه پرنده ها، با واسطه حیوان ها، با واسطه انسان این موضع ها رو انتخاب میکند که در نتیجه او اولین شده در این موضع حیات رو با وجود میارد. یعنی رستنی تود قابلیت پیدا کردن حیات رو در موضع های خالیگی. یکی از سیر اسرار دیگری تود این است که در موضع هایی که سنگزار هستند، ریگزار هستند، قمزار هستند، گلزار هستند، مثلا گیریم این در این زمین ها سیستم اکولوژی میسازند و یکی از خصوصیت های خاص بیولوژی رستنی تود این است که وای در اول یک سیستم ریشه مستحکم میسازد در محیط خاک. بعدا این سیستم مستحکم آن امکانیت میدهد که برای انکشاف یابی پایه آن، نود شاخچه های آن، برگ و گل و میوه آن مساعدت میکنند و در شرایط تاجیکستان که بیشتر در منطقه وادی حصار، وادی وخش، وادی زرافشان رستنی تود اریال خود را بسیار پهن کرده است. در نزدیک زارها، در نزد خانه های زیست همچون رستنی به طبیعت نزدیک تشکیل کرده شده است که این میتواند برای باز هم مستحکم کردن همبستگی انسان به طبیعت و طبیعت به انسان رو با وجود میبرند. همزمان با واسطه مثلا قلمچه بیخ اون، بیخ جستای اون پهن کرده میشه. همچنین با واسطه پیوند کردن هم که بسیار هم فعال می باشد. مثلا گیریم با استفاده از ماهایی که امروزها مثلا گیریم ماه مارس اپریل با واسطه مخشه پیوند بسیار امکانیت زیاد کردن درختی تود امکانیت دارد و رستنی تود که تا 15 متر قد می آورد و در بسیار ادبیات ها آمده شده است که رستنی تود حتی تا 500 سال عمر میبینند، در بسیار حالت ها تا 200 سال عمر میبینند. ببینید که در تاجیکستان در ناحیه مثلا گیریم بلجوان، در ناحیه های شمسدین شاهین، همزمان در اکوسیستم های طبیعتی شهر وحدت، همچنین حصار قسمت شهر نو رستنی های تود دریافت کرده شده است که آنها از 100 سال زیاد عمر دارند و یک بسیار هم یک سیستم مستحکم خود را نگاه داشته هستند. و سیر اسرار طبیعتی تود در آن میباشد باز که بسیارترگی در زمین هایی که اکنون سای رفتن یا که سای رفته شده هستند در این زمین ها موقع خود را زود اشغال میکنند. یعنی ببینید که رستنی تود حفظ کننده طبیعت میباشد. طبیعت رستنی تود را همین ساخته است که برای حفظ کردن زمین های کشاورزی، حفظ کردن لندشافت ها، حفظ کردن اگرو لندشافت ها، اگروسنوز ها، بیوسنوز ها و بیوگستنوز ها موقع خود را پیدا کرده است. و باید قید نمود که در بسیار کشورها از برگ تود مثلا گیریم ماده های ارگانیکی برای استحصال رنگ زرد استفاده کرده میشد که اینها در مثلا کشورهای گرجستان، کشورهای ارمنستان و همچنین در قسمت کشور ایران، عراق و دیگر دولت ها استفاده کرده میشد. و رستنی تود که اولهای مای در تاجیکستان توتی بر وقتی محلی پخته میرسد، در ترکیب آن ویتامین های خیلی زیاد دیده میشد. از اون جمله ویتامین B1، B3، B6، B9 اینچنین در ترکیب آن ویتامین S بسیار دیده میشد، ویتامین K دیده میشد، ویتامین P دیده میشد. همچنین در ترکیب آن از همه بسیار در تمام نمودهای میوه دهنده گیریم از همه بسیار در ترکیب میوه تود این مقدار کلسیم است که برای سلامتی انسان، برای انکشاف یابی ستون موره، برای انکشاف یابی مثلا گیریم اسکلت انسان، همچنین کاسه‌خانه سر انسان بسیار هم نقش کلیدی دارد. همچنین از میوه تود برای بسیار هم شربت ها تیار کرده میشد که برای مثلا گیریم بیماری های سرزنی و بیماری های مثلا گیریم از تاثیر کسری های التهاب شش ضرر یافته استفاده کرده میشد. همچنین از میوه تود بسیار هم مویز تیار کرده میشد، همچنین تلخان تیار کرده میشد که در ترکیب آن بسیار هم مینرال های زیاد، از همه زیاد مگنی دیده میشد، از همه زیاد در ترکیب آن کالی دیده میشد، از همه زیاد در ترکیب آن المنتی رو دیده میشد. باید قید کرد که یکی از المنتی است که برای قوی گرداندن رگ‌های دل، برای قوی گرداندن سیستم کاری دل و همچنین برای قوی گرداندن سیستم هاضمه معده انسان نقش کلیدی دارد. اما در طبیعت نیز رستنی تود برای تشکیل کردن محیط اکولوژی
یعنی ذخیره کردن آب، نرم نگاه داشتن محیط خاک، اینچنین ساختن موضع‌های برای عالم پرندگان، پروانه‌ها، حشرات‌ها یک محیط اکولوژی میشد. ببینید که در جمهوری تاجیکستان همچنین نوع‌های توتی هندوستانی که به نمودی قدح شکل قامت می‌آفرند و در زمین بسیار وقتا به پایان می‌فرایند و یک باشیشگاه برای پرنده‌ها، برای حیوان‌ها بسیار هم نقش کلیدی دارد و باید قید نمود که اهمیت اکولوژی توت در طبیعت نقش بیشتر کلیدی دارد که رستنی توت که برگ بسیار دارد برای کم کردن گاز کربن، برای برطرف کردن حرارت گرمی نقش کلیدی دارد. در آن جایی که توزارها هست، در اینجا میکرو اقلیم‌های اکولوژی ساخته میشوند که برای سکونت دیگر عالم پرنده‌ها، دیگر حشرات‌های فایده‌ور خارجی قشلاق بسیار نقش کلیدی دارد و باید قید نمود که رستنی توت نیز در مرحله‌های مطابق شوی به تغییریابی اقلیم در تمام جمهوری تاجیکستان موقع خاصه دارد که یکی از سیر اسرار دیگری توت این است که در قسم بالای برگ توت مخصوص پلانکاها ساخته شده است که نمی‌ماند که در وقت بلند شدن حرارت گرمی حادثه ترانسپیراسیا در توت زیادتر شود. باید قید نمود که با نظر داشتیم که در ترکیب برگ توت مقدار سفیده‌ها، مقدار قندها نسبت دیگر رستنی برگشان که زیادتر از این ماده‌های ذخیروی برای دسترسی به ساحه کرمک پروری بسیار هم قلای میباشد، هم برای حفظ کردن و هم به زودتر پخته رسیدن کرمی پیله بسیار مساعدت می‌کند. در جمهوری تاجیکستان عین حال 16 نوع‌های توت پرورش کرده میشد که اینها برای ساحه کرمک پروری خیلی خاص میشد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه کرمک پروری یعنی پیله پروری قبول گردید که همچنین برنامه توت پروری که در نتیجه حالت‌های زیاد شدن میدان‌های توت در جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله زیاد گردید و خصوصیت خاصی برگ توت در آن میباشد که در ترکیب برگ توت بسیار هم یک حجیره‌های مثلا گیریم با وجود دارنده و حجیره‌های تشکیل کننده های ماده های فعال ارگانیکی نسبت دیگر رستنی‌ها که آنها در ترکیبشان مثلا ماده های زهرناک زیادتر حاصل میکنند، اما رستنی توت این خصوصیت رو ندارد. در ترکیب برگ توت بیشتر ماده های ارگانیکی فایده بخش به نمود سفیده ها، به نمود چرب ها، به نمود مثلا پیوستگی های کلان مولکول کربندار دیده می شود که این پیوستگی ها برای خوب انکشاف یافتن کرمک مساعدت میکنه. اگر که ما در زمین‌های بیکار خوابیده، در زمین‌هایی که از گردش کشاورزی بیرون مانده، در زمین‌های همسرحد با مثلا شاهرهای نقلیاتی و زمین‌های کشاورزی اقلاً 2 قطار رستنی توت رو تشکیل نماییم، این روزا تکنولوژی خیلی هم پیش رفته است. با استفاده از تشکیل کردن باغ‌های اینواتسیونی یعنی اینتنسیوی آمونی قطرگی اگر ما برامونیم تمام زمین‌های تل و تپه هایی که در جمهوری تاجیکستان هست برای ساحه کرمک پروری یعنی استحصال پیله تشکیل کردن کارخانه های استحصال رشته ابریشمی نقش کلیدی خود را پیدا میکنند و باید قید نمود که رستنی توت در بسیار منطقه هایی که یک مقداری مثلا گیریم حالت شورشوی خاک به نظر میرسد، حالت بلندشوی آبهای زیر زمین به نظر میرسد، در این زمین ها امکانیت مستحکم استوارگردانی خود را دارد و از همین خاطر ما می‌بینیم که در بسیار زمین‌هایی که مثلا در ناحیه یاوان، عبدالرحمن جامی، ناصر خسرو، ناحیه جیهون، ناحیه مثلا دوستی، ناحیه شهر توز، قبادیان، اینچنین شهر نو و دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان حالتی در منطقه‌های آب‌های زیر زمینشون بلند شده توت قابلیت یک نسازهای آبکشی خود را پیدا کرده است که در نتیجه برای پس فراوردن آب‌های زیر زمینی استفاده کرده میشد و باید قید کرد که اگر ما رستنی توت را در منطقه‌های زمین‌هایی که آب‌های زیر زمینشون بلند است اگر تشکیل کنیم در بین آنها کارکرد چقوری مثلا خاک را با وجود داریم، در نتیجه سیستم انکشافیابی سیستم ریشه توت مستحکم می‌گردد و این زمین‌ها با زودی از این بحران می‌برد و همزمان قید کردن ضرور می‌شمارم که رستنی توت با واسطه ریشه بیشتر قابلیت مثلا گیریم استواری پیدا کردن در زمین‌های نو. اگر که ما رستنی توت را در آخرهای تیر ماه در اولهای مثلا گیریم سرشوی
гармиҳои баҳорӣ дар рӯзаи аввали моҳи март агар дар масалан гирем қисмати ноҳияҳои ки баландишон аз сатҳи бар аз 680 аз 700 метр баланд шинонем, бисёр манфиатбахшии онҳо зиёдтар. Агар дар минтақаҳое ки масалан аз 60 поён ҳастанд, дар ин минтақаҳо тавсия карда мешавад ки дар моҳҳои декабр шинондани туд бисёр аҳамияти экологӣ дорад. Ва бояд қайд намуд ки аз растании туд дар бисёр ҷойҳо мо мебинем ки ҳар гуна сабадҳо истеҳсол карда истоданд аз химчаки растании туд. Агар мо растании тудро дар соҳаи пилапарварӣ дуруст ҷобаҷо кунем, дар натиҷа химчакҳое ки аз он истеҳсол мешаванд дар соҳаи масалан гирем сабадбофӣ истифода кунем, дар натиҷа бисёр манфиатҳои зиёд ба даст оварда мешавад. Ҳамчунин бояд қайд кард ки дар бисёр кишварҳои пешрафтаи дунё аз масалан пӯслохи химчак ё пӯслохи танаи масалан туд коғаз истеҳсол карда мешавад, ки ин коғази ҳам қиматбоҳ аст, ҳам барои масалан соҳаи саноати сабук нақши калидӣ дорад. Дар тарафи дигари масъала ин аст ки агар ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон маслиҳати тудзорҳо зиёд карда шавад, раванди тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавии ин системаҳои экологии заминҳои кишоварзӣ ё заминҳои хоҷагии ҷангал ё заминҳои фонди захиравӣ ё заминҳои масалан гирем барои солимгардонии табиат ё ин ки бинед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир корхонаҳои коркарди сарватҳои табиат истеҳсоли семент, истеҳсоли оҳаксанг, истеҳсоли масалан гирем фулузот ва истеҳсоли тилло ва дигар элементҳои химиявӣ зиёд шуда истодааст. Дар ин хотир бояд дар заминҳое ки яъне карьерҳое ки масалан гирем истифода бурда шудаастанд, бисёр тавсия карда мешавад ки дар ин заминҳо рекултиватсияи заминҳо бо истифода аз ташкил кардани боғҳои туд бароҳ бошад. Зеро растании туд имконият намедиҳад ки эрозияи обӣ, ҳолати шусташавии заминҳо, ҳолати соҳибомадани заминҳоро ба вуҷуд ояд. Яъне растании туд ки решаи он то 25 метр чуқурӣ меравад ва намегузорад. Ҳамчунин бояд қайд кард ки решаи туд як хусусияти хубе дорад ки барои нигоҳ доштани хок дар муҳити хок ба як масалан гирем ширеши табиӣ гӯем хато намегирем, хокро ба худ ҷабида мегирад, то ин ки эрозияи обии хок дар заминҳои кишоварзӣ ба амал меояд. Ва сирри асрори табиатии масалан гирем растанӣ боз ту дар он мебошад ки баргҳои зиёди он ба як намуди пирамидӣ чунон сохта шудаастанд ки ягон барг ба барги дигар соягӣ намекунад ва барои инкишофёбии он монегӣ намекунад. Бо назардошти он ки растании туд дар ҳаёти иҷтимоии инсон, дар ҳаёти иқтисодии инсон, ҳамчунин барои солимгардонии инсон нақши калидӣ дорад, дар фарорасии марҳилаи кабудзоркунӣ масалан гирем бештар шинондани дарахти туд дар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, дар заминҳои ҳамсарҳад ба шоҳроҳҳо, роҳҳои нақлиётӣ, дар назди заминҳои кишоварзӣ, заминҳои рудҳо, каналҳо, дарёҳо, инчунин маҳалҳои аҳолинишин бештар шинондани туд тавсия карда мешавад. Ва ҳамзамон гуфтанӣ ҳастам ки мо мебинем солҳои охир туд акнун ранг мегардад, меваи он аз тарафи хурдсолон, ҷавонон, наврасон ҳолати шикастани масалан гирем навдаҳои мевадиҳанда ва шохчаҳои туд бисёр ба назар мерасад. Барои ҳамин бояд ба аҳолӣ расонд ки растании туд аввалин растанӣ аст ки барои мо ҳаёт мебахшад, ҳам аз ҷиҳати ғизоӣ, ҳам аз ҷиҳати экологӣ, ҳам аз ҷиҳати иҷтимоӣ, ки ин метавонад барои солим нигоҳ доштани ҷомеа, солим нигоҳ доштани муҳити атроф ва барои таъмини солимии бадани инсон нақши калидӣ дорад. Барои ҳамин аз ҷавонон, аз хурдсолон, аз табиат истифодабарандагон хоҳиш карда мешавад ки бештар нисбати туд ғамхорӣ кунанд. Зеро туд аввалин растанӣ аст ки дар табиати ёбоӣ барои таъмин кардани инсоният, мавҷудоти зинда, муҳити экологӣ сохтааст. Ва аввалин ғизое ки инсон баъди баҳорон, яъне аз зимистон баромадани инсон ки ба норасиҳои витаминҳо, ғизоё танқисӣ мекашад, ин растании туд аст ки барои мо нақши калидӣ дорад. Ва аз ҳамин ҷиҳат даъват карда мешавад ки дар марҳилаи кабудзоркунӣ, дар марҳилаи нигоҳубини он, дар ташкил кардани боғҳои интенсивӣ, суперинтенсивӣ, қаторҳои муҳофизатии тудзорҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуд. Ҳамчунин барномаҳои хурди ташкил кардани ниҳолистонҳо, ташкил кардани боғҳои туд дар ҷумҳурӣ зиёдтар карда шуд. Зеро туд аввалин растанӣ аст ки барои инсон як
шарбати ғизоӣ ки масалан гирем мо ин ғизоиро барои кӯдакон барои наврасон таъмин мекунем ки дар таркиби он витамини масалан гирем с витамини к ва витамини b3 b6 b9 дорад ки барои инсон як бисёр фоидаовар аст ки барои меъдаи инсон барои шуши инсон барои мағзи сари инсон ва ҳамчунин дар табиат нақши калидӣ дорад. Аз ҳамин ҷиҳат дӯст доштани туд ҳифз кардани туд ин вазифаи муқаддаси ҳар яке мо ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ бо ҳамин расидем ба фарҷоми барномаи асрори дарахт. шоду пирӯз бошед.